Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Wow, di situ ada ondel-ondel balon meletus nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ada balon warna coklat nih, tuang, tuang. Meletus balon coklat. 1, 2, 3. Wow, kita dapat apa ini teman-teman? Wow, ternyata permen milk kita. Ada gambar sapinya teman-teman. Mantul-mantul, kita kumpulkan yuk. Wah, ini ada motor balap warna merah nih teman-teman. Wow, keren. Ayo kita kumpulkan. Wah, ada mobil bus Tayo warna merah. Hei Tayo, hei Tayo, dia bus kecil ramah. Wow. Terus kita dapat kerbau nih teman-teman. Wow, ada bola emoji mata berkaca-kaca. Ayo kita kumpulkan. Wah, ada abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna oranye. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Di sini ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Ada balon warna oranye. Tueng, tueng, meletus balon oranye. Wow, apa ini hadiahnya teman-teman? Wow, kita dapat apa ini? Wow, milk kita coklat. Wow. Ayo kita kumpulkan. Mantul-mantul. Kita dapat apa lagi ya teman-teman? Wow, ada hewan macan oren. Wah, ada pop-it bentuk lingkaran juga nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman pop-it bentuk lingkarannya. Wah, kita dapat apa lagi nih teman-teman? Wow, ada mobil Jeep warna kuning. Wow. Ayo kita kumpulkan. Wah, ada mobil penggilas aspal juga nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat apa ini? Wow, ondel-ondel muka putih pakai baju warna ungu. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Ada balon warna biru. Tuang, tuang, meletus balon biru. 1, 2, 3. Wow, ada permen Yupi gambar beruang nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Wah, ada bola sepak berhadiah warna biru nih. Ayo kita buka teman-teman. Wow, ada balon warna kuning, warna ungu, warna pink. Wow, kita dapat 1, 2, 3 balon warna-warni. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita mainkan yuk capit buayanya teman-teman. Giginya kita tekan ya teman-teman. Awas jangan sampai digigit sama capit buaya teman-teman. Waduh, aku digigit nih teman-teman sama capit buayanya. Wow, ayo kita kumpulkan teman-teman capit buaya hijau. Wah, wah, ada T-Rex juga nih teman-teman. Wow, badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. Wow, ada gajah juga nih teman-teman. Wow, kita dapat gajah, badannya besar dan belalainya panjang nih teman-teman. Wow, ada empu ondel-ondel muka putih pakai baju warna oranye. Ondel-ondel banyak anaknya. Nyok. Wah, di sini ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Ada balon warna hijau nih. Tueng, tueng, meletus balon hijau. Wow, apa ini? Wow, kita dapat permen Yupi lagi rasa cola nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Wah, ada capit singa juga nih. Wah, aku belum apa-apa udah digigit sama capit singa nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan ya. Wow, ada helikopter juga di sini teman-teman. Wow, mantul-mantul. Helikopter warna hijau. Ayo kita kumpulkan. Wah, ada Iron Man di sini teman-teman. Ada Iron Man hitam
hitam dan Iron Man merah nih teman-teman. Teman, wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Ada abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna pink. Kita kumpulkan juga ya teman-teman. Wah, di sini ada lagi nih ondel-ondel balon meletus. Ada balon warna kuning. Meletus balon kuning. Wow, kita dapat permen milk kita lagi nih teman-teman. Wow, ada gambar sapinya. Kita dapat kuda warna coklat juga teman-teman. Wah, ada kuda Nil juga nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita dapat bola sepak warna oranye, bola sepak warna putih. Wow, ada mobil Pertamina juga nih warna merah. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan ya teman-teman. Wah, ada mobil tangki pemadam kebakaran nih teman-teman. Wow, ninu. Wah, ada empu ondel-ondel pakai baju warna biru teman-teman. Cari ke sini yuk. Wah, di situ ada bola basket nih teman-teman. Wow, kita dapat bola basket warna oranye nih. Kita pantulkan yuk teman-teman. Wow, mantul-mantul. Cari ke sini. Ada bola karakter panda nih teman-teman. Wow, kita pantulkan, kita kumpulkan yuk teman-teman. Cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Wah, di situ ada bola sepak warna hijau nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita pantulkan, mantul-mantul. Kita cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Wah, sepertinya sudah habis nih. Halo teman-teman, ini hasil dapatan aku hari ini. Wow, banyak ondel-ondel dan mainan nih teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Semoga sehat selalu. Dadah.